Pemirsa, pemerintah digelis nyusun peta jalan transisi saking pandemi nuju endemi antuk nampenin penglalah COVID-19 tur ngewaliang parikrama sekadi Jatimula. Pemargin puniki kedulurin antuk memputang vaksinasi, nincapang disiplin masker, sahanyaga kesehatan angge melarapan gaya hidup sehat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mungguh ring rilis mausang yening COVID-19 nentet presiden digelis ical. Punika mawinan pemerintah nyarengang samian angge antuk nganutin sime dresta anyar mangdeside ngelaksanayang kahuripan medampingan sareng COVID-19. Pina kepahan sajeroning nabdabin tetujon inucap anut ring puarah Presiden Joko Widodo, pemerintah sampun ngawit nyusun peta jalan transisi saking masa pandemi COVID-19 nuju endemi. Pangupaya puniki kaaptiang sideng ngewetuang kahanan imbang pantaraning perekonomian miwah kesehatan antuk maundagan. Peta jalan roadmap punike pacang keanggen dasar si madrasah anyar majang krama risa jroning transisi pandemi COVID-19 nuju endemi. Tios taler anggenes penglalah COVID-19 peta inucap selanturnyani antuk nyiaga yang krama meparikrama sekadi Jatimula. Menkominfo Johnny Mausang yening pemerintah nyarengang stakeholder sane mepaiketan mangde presiden nelebang pemargin panegara lianan sane dumunan sampun ngelaksanayang nanging peta inucap taler pacang state kabecikang ring tengahing pemargin nyane antuk anceng fatality rate kirang langkungan kali persen kasus aktif makatah 100 tali miwah positivity rate nenten langkungan 5%. Rauh mangkin pemerintah ngemargiang pilot project peta jalan saning wedarang indik pemargin protokol-protokol kesehatan ring 6 parikrama utama inggih punike genah perdagangan, pasar utawi toko modern, pasar utawi toko tradisional, transportasi publik, destinasi pariwisata, hotel, restoran, pertunjukan, kantor wiadin pabrik, pemerintah, swasta, bank, pabrik besar, UKM utawi IRT, lokasi ibadah, miwah parikrama agama, saha genah pendidikan. Ring pemargin nyane kasokong antuk teknologi digital, sile tunggil nyane nganggen aplikasi peduli lindungi. Kedabdabin taler indik wilangan kapasitas ruang utawi fasilitas publik, asapunika taler krama katureksain mangde rajag ngelaksanayang protokol kesehatan. Bali Pos nguningayang.